No to tell me. Okay, now Tepa na doctor do say actually what ampim. Tepa so ye Diana now Tepa say we Peter Tepa ban ye Bosom na e dia chire dey be chire. Ye hwe amamle bia be koso ha. E wo de ye hwe ha Tepa ban ye Bosom sante ne sato so bia adura e de sante ne to me na asase so nya twede bonyakopon e de adue sante ne Tepa ban ye e put your coin e de ma Asanteman na Bosom no se Tepa ban ne e ba ye ready bia o de ba ha na obi ewura no amamre ni amane akwai so obi nya asabia nko obeye bi o obi nya asabia nko obeye bi sante no aduro ewura no asase so nya mekase pia aha sa amamre ni amane na etwaguo no enye kasa bebre enye sabi betina ba bi na waka nsem a ensese oka sante hene na no agina Asanteman no bibia agina ne kwanso enti ye ne na asante ye biare Tepa man hima esina waba abeche ewura no se bi oba Asante mu a obia wo de sum ye ewura wo mampon ha na no Asanteman mu aman ni ahemfo ya wanya atikina eso ewo ho Asante amamre ene eku amane akwanso se bi awo ane ohene ni abiye ohene eni edda kokko mu obi Asante kokko ni odi edda kokko mu sanse erisia ni ba ni ene okko Sabre na no buso ya wona achia ohne said yesitie na yenhwe na feso mine na abachia santene amano yakọ ene dakena na da dwam na kenten ya otoso emienu o se eba Asanteman ni fonu mu a adanse mine obeja kochre bonsa fiye okay Sabre adanse mine obeja kochre bonsa fiye adanse mine no wona Sabre wona se ema santene yakọ na wa santene yakena adanse mine obeja kochre bonsa fiye adanse mine Adasmani na hinkro ene eye fomena ya ewo adanse mine ena ema santene yakọ ede dakira ye di nyina so mu asem asomo se de asitie di adanse mine ena Sabre wapa na wabema santene yakọ ene dakira Sabre na kwanza mine santene piesie no na kwame bafo ya otoso enai na kwame bafo ya otoso enai ono ene kwanza mine ona Sabre waba na wale papa yakọ ene dakira santene ba ene kwanza fitikuma se amekom aseniye abusia ye wo ho na mamre mu kwanza ene mampon ebohye etie dan kwanza mahima na kwanza mahima na ya sapoma ono ne kwanza mahima santene amamre mu ene kwanza mahima sansa bakosem chese sabi ohena me ya edi mensem na santene pokuane etwifa no so no ji asase yantamina ede ma ne gere ede ne ma ne gere ba ya kwanza ne ya rade bafupim na fei aye ne gere sabi ne ba ebe ya kwanza mahine rade bafupim na fei aye nana yere ya ho ebe ya kwanza mahima asibe otuo sirebo asibe otuo sirebo Asante dwabe mahine eno no kaise abanye twam no ona na ya chairman ede ba oman Ghana the Council of State asibe otuo sirebo Sabre ono ena wotia wasantene asibe otuo sirebo atena kunya so se dwabe mahine efisia edionum enai 54 years and what reigning as the paramount chief of the Japan traditional area. Can say Japan ayo yoko say the Asante ayo yoko no say be Japan ni yapanyini ene Asante akunya ya hikrono ene kumase wonyina aya ayokofo ya wonyuanum bi ene tachiman wonyuanum bi ene aman ayokofo ya aka na won wofanum bi ndik oto aso ti aye no dodowa ene
Now, Otumfor Company Siama, a Jagudaja movement, Otumfor Company Siama, Podom, and watch your yoga someday. Now, Wama, Otumfor Company Siama, Kotokohene this year, and a Jagudaja movement, a Jagudaja movement. Otumfor Company Siama, something in this year. He is the son of one of the longest serving chief linguists in the Ashanti Kingdom, Bafo Osei Akoto. Bafo Osei Akoto, something in the Chiame, and Iba, I don't know, Sadia is Batia, Nayadina, Esomo, Ewa, Media, Eso, Amamre, and the Amania Panso, Sadia, Asante, and Chishaye, Asante, and it's just a random, Ayabatu, Na Yasudiachi, Yasubino, Ebusem, Etia. Yentuaso, now there can be a young emu and some more. Margaret, also beautiful culture, and it's a watching okay, 1 p.m. Yapemheva, Yapesi, you will be at the film. I like how you add history to your program. Material, say, Munti, and yet be Further Roma, and Tinamabasa. There's a what say, I like the way you show mastery of the culture. You are very intelligent. But that's your papa, and Timina, and Abuamana Edisa. Kwame, a very, I say, good job. And I say, I face someone obey. Okay, Obogu Mahima, or a prominent grandmother. Obogu ewa Asante Achem yafana ban mu dia ewo Asante Achem South Mensinimu Asante Achem South wa hipro ewa ban mu ani dwaso ewo no Obogu eye mine bakosem se Obogu ebule bi atwam abule bi Obogu sabi Achem ezwo so ayesa e dia ba Asante so a na Obogu fo ya blane ya wo boss asa nyina tubu etgomo ehwehwe so e de Asante ne Obogu Mahima e na enche yakra odo so aba na wabetia yura na yedi mu asemu amadebo ani mu adisia ni mu chemu esomo e wo heneba media esno edita anti maka edita bi nche no samo ben se pia same of efie ponko se pia of Joseph Frimpong se papa na moni adwuma e da se offer Joseph Frimpong. It is about to see you know all the chiefs and their history. You are great come na mate yeah that say and but you for that Roma and your matene and the team in that Roma and I'm about to say of a conference here I say I'll mind him that's my grandmother. Oh okay yeah that's say of a Margaret Norfolk that's a beautiful culture and of a Margaret Amber don't say my condolence to Asanteman and the entire Asanteman watching live from Jacksonville, Florida. Yeah that's say of a brother Niels I'm also from Kwabre South. Yes sir and we have come ni dokope that's the Kwabre for Kwabre impetibie for but that's a pass and I'm sure me media Kwabre afa efie ponko enso ehwe ose adrobia enka edemo ponko ese adrobia enka dem sabe na ko mahine eba na wabechia santene na ko mahine eba na wabechia santene dasebre ekuamboa wono ene ko mahine ekuamboa mate ya otoso mensa ko mahine no ko mewura eni die ni odosia kwanse ese enfo ni die eba die se ko mahine eba yura na so okara ne ntoma eno presa bi obega se bi akanei won ka asante wo de na so ni baba kosam no to wonyina efura asante ya ko fo ye nyina yewura eni sikadwa ye nyina yewura eni santene ni die ni odosia kwanse ko mahine be chia yewura no okara ne ntoma ade na pese se ye die be ma die ese no sabi bread asa se the trust amaka amaya tibi no enti dasebre akua mo abati otoso miensa okọ manyina wura e na waba abati akrobia edefi manis krobia yefi Asante kotoko hene na oba yeso wada mamya nyamane yes fanta e de ache yewura no of a yento aswai bebra amaka o yefi ponko of a Boatic of Williams on Heba Media pia o that say and of Andrew I say I really love Mahima. You need to listen to her speak. She's full of wisdom, old and so gorgeous. You should think she's in her 40s. Go over 60 years. Okay, Ashanti Regional Minister, Dr. Frank Amwakoine. Ashanti Regional Minister, Dr. Frank Amwakoine Abetia. Okay, Johnson, I see a Dukatia. What's Asante this year? What's up?
this year say command in the job no Santini this year to watch the chrome in among the chrome in a signature at the end of say kwa aye Sante say command in the see do get ya if you say kwa ya do this Santini 50 ya be kwete ono na original secretary at the ma NDC baba Ghana Mapali John Dormaahene Mahama Islamu say jata gonja de sekonkrom and obetia yewura da wa say yewura day ama yewura yako and the no His Excellency John Dormaahene Mahama, the #1 gentleman of the land, and I bet you na wama yewura shete and dakina na afe amamani amani akwan so wase kwan and so ama bibia awiye John Dormaahene Mahama, the #1 gentleman of the land. There was the Obitina baby now okay that is Stan Dogwe or no say deputy chief of staff Stan Zosi Dogwe or deputy chief of staff or no nasabe what's ya yewura na or say yewura dem ama yewura yako. Oh, okay. Stan Dogwe and Asabre, watch ya ohene na wama yewura yako and dakina. Sabre Asanteman bonkomene, aduanafo nyina piesie, esumanya manhene, odene ho, ochide kusi entrama ya otosumieno. Na eye mining engineer by profession. Nana is a mining engineer by profession. He is a paramount chief of the Esumanya state. Esumanya, history says, is the ancient origin of all the Aduana clan worldwide and also has a very great history in Ashanti, Ghana, and beyond. Aduana Foina, if you're Esumanya, Asanteman so, and the Aduana PSCA, or Deneho, or Chikusintinama, or no, any Aduana Foina, a PSCA. Odene ho achekusi intama ya otosu emieno Asanteman bonkomene ene okay Asanteman bonkomene ene adia on Asanteman bonkomene ene adia na piesie sabre adia na piesie na sabre waba abecha yewura na wahye yewura ten chi yewura ewre afa yenhwe na afedi akabia so yemfa emu asem ensomo sedia esi etie awo oheneba media so your #1 royal media house enunti na yese the media royals so ewo ehonomo sedia esi etie dia sumanya ababechia sumanya na meguso ya mekasa nana aye mining engineer aduanafo wo wiase na asumanya na eye won piesie ya zabi akwamu eka ho bi kumawo ka ho bi akoko eka ho bi do manom ne amaya wo ya aka wonyina eka ho bi aduana piesie na waba abachia ni wura wono aso ene Asanteman ebenkumine zabi nanai ebedi odene ho ojuo ni mapao na ojuo ni pao ade yina ya metibi abakosemu sana ojuo ni mapao no bia atwam na wo yes manya mahene obaye the president okay kokumanu obsega also abachia yura ama yura agono kokumanu esni twani kokumanu obsega timadiki akase ni obi na akwanya achia kokohine ensem afi funny face chemu ya watin o kawni ni she o kawni Asante ya ade baako funny face so achia so omosi eti won so abachia yura sedia emonsem esi etie na foyina eti akara omo na funny face no chemu oya kwa woni hye kwa woni Asante ade baako and woni na eka ho bi eba share yura den woni na eba chire wo hene ewre ema edi bia enso ato aso sabe kuma wo man ne ekochia yura kuma wo man ne ekochia yura berema safo twere bo akodua sabe kuma wo obema twere bo akodua enim koden ya okonye na de bua ama Asanteman sabe yedi ya muso na Asante ele adu kuma wo man ne ya ote akunya sabre berema safo twere bo akodua oya medical doctor by profession kuma wo ye aduana na sabe kuma wo ye aduana na sumanya eye won piesie agogo afi akwamu enti akwamu man ne si anamu e wa sei afi ego so eye aduana Tepa eye aduana wonyina na ya fa no kra se ehie mu a kuma wo eye sekire oba Asante wa man no ye say aman no bu agodo ye dim say kuma wo eye say okay enti kuma wo aduana abusu apani wonim say atana twetwe nkomo pa wo ne media so kuma wo broni no aduana abusu apani kuma wo broni sabe wona ochia yewura na wa hye yewura den na oma yewura yako ene dakina no kuma wo broni no wone adehia abusu kuma wo ankase aduana adehia abusu no wone danom ya wa be hye yewura den
bema yewura yakọ ene dak na busia ye nyafura ahemfo ba amahene ne abempofo ye ba amahene ba nyina ye do nyina ho asem so mo wo mo se ma ye nkobie bia nkobie mu so ene ye sum sikadwa ye sum yewura na yasum Asanteman da bi aka Ghana ba nyina enso ewo hono sadia emu nsam enso esi atie etime kan se ye fa se ahie mu nso a abusua ye nyina ye nim se kumawu ewo sechere the sechere province of Ashanti sanso ena mampon enso wo sechere ti wonyina eye sechere fo ya dey sabi wo Asante esa ye sechere fo sadia wo kwabere ye wo amanse ye wo Asante achem abei ye wo ahafo ye wo Bosom twe ye wo abuno ya ni na ka Asante aman no eho san no bepe ena tie ye di na ye wo offenso sabi offen wo mo so eda wo mo eman ya ni na ele chise ebebo no bia Asante kotokwane ediemu na sabi you say in na Convention People's Party 2024 presidential candidate Convention People's Party. This TV onwa do fuyi hi onwa hu amamne ye atwagu ya me se Otumfor se tutu nyame kese Asanteman nyina awura wode no ho oya sase su nyame ya sum na wu ne peso ma heni adu atwa ma heni ayakono wode no ho Otumfor se tutu na na ba bio na na me bo dia na ma ba me mu ase wode muku woni ade wani mje bosia nko na wotie so ma na ahwe o ha sese wo ko a na nkofo dimika adwane gidigidi Asanteman nyina wode no ho Otumfor se tutu na ye bo dia na ya men ye bo dia na nsu ahase ebubomu because ya sasu nyame woni wudi nko na wudi ye bo a wo ye bo sheba ye bo wudi ebo bokunya firiso ene bae eti woni mu de wo mahini ayefe o mahini ayakono o mahini adu akire o mahini ayedondondon eti de brada etnasia ye bo di hili wudi epede wudi se nyame enhiraw ene wadwuma pa ene nkonso a ukoso ekoma Asanteman ene ne bro ene na hafu nyina nyame onhiraw papa onua nano ayi a ekoso yana na bonsu ayi na dot yi ekoye boko amamene ne amane atwagu woni tuase Monday no amamene atwagu papa na ewura Asanteman ewura ebaye no uhu chim no uhu dom no uhu tentetre na baye no wona se Asanteman ni dom why I'm waiting for Asanteman ewura so be homecoming me trace Asanteman wura ebeka se me ye homecoming Asanteman yankum omom wa bro chire nyina ebeba eho na mo hu Asanteman ye do so pa wona mbo hu se ye do so papa na momre we atwagu ye eye na konfo ansa konfo ahunhum nyina hu Otumfo a na o makoto ye ka mo se eboa wo ye bura wonye nipa bi akwa wo omuhu no owiawia se ya na obechia no sama mna ni ntwankom amahene bechia no na sama jafra sampa mahene gazetted mon gazette na ya gazette no abaya gazette no agina tum o Jubilee House gazetted ekochiai na se wahwa yebura santehene chia na mahene na mahemama wajene nsasesen ekuta na cha kan sama that tells say papa no wanya nipa wa ya spirit wa ya sasusu nyame na Tepa mahene anytime bia edwase ye tuntum se ye kokon no onde wo frafita na ne fita mu no ensu ada Tepa amamre Bosom omode be chia ye wura ebehwe enu ne video ya ye hwe ye Tepa mahene ena na eye no na mamre dia chia ye wura se ne nsuo nie ne Bosom nie na ayi nie ode abekire no da bia di nachi bebe bia no Otumfor beko bia edinachi ayese goso mahene anytime ya ye bepodwa bia goso mahene ba na nse fofo dinachi because we na betwa hene eno ne display ya uhu samamna ne amanya ye dai atwagu won sara mo say there is no king in Ghana power no day nipo bi tiana na ho so dedede na nim sa won bi asi sada no anwase mesi ye ne se omampanyini dada John Achekunkwofo debi hada otefim ene chia yewura debi hada otefim ene chia yewura na wonim se sada na yewura tenase Monday na wotenase no omampanyini esori firi ne hwemu
ema nipa so no mu enante kwachia yewura Asanteman papa we wa ho wa yare safo ya sasusu nyame no ye hicha se ye hira ye helper Ghana man na ya boafo no nwanwa obi ehu nwanwa nana go first so le fini hwim. When was the last time who so was sole amobi asoro mu but osole ekwochia yewura what your class what baby na wudi hino baby a was there is no king in Ghana menene ye pemene ye pe na wo create confusion out in sema anymore and sema bema entokwa besi amaburu ntamo na maame mpanifo maame ahi no ma so life no mu diatam on pa ba kwasa mo mpano kora no Mrs. Obe wo hene be kosoro akwa mbefa so aye no wo kwan ya befa so aye wo hene na me na kosoro ena me na himye du akire enu na me na himye ya fa hu compare obi o wo mu hile no e me na himye du akire that is it papa what sia ne keka na wose agu na ka sofo ba chia no owi no de afena nim sofo ba chia no owi no de afena nim ge bia se wo se bui ene de ma chia sante hino me nwale na awotwe me nsa no me fa ni dimpo papa wo ka setie na me se wanya no fukura no eya no chiaye wanya no fukura ya no chiaye yasum na wu sa wo de wo se wo bedidi natama e wa ho sikado ko fini ubedi na Bosom ne na ayi na konfo ene na moti atwa ne ho ahia ehu no no mu nyina akoto yin ne tia no moto wana mu kaseti Asanteman ai 2 days TV onwedofo da be bo de subscribe wi anma share video na mama nsa nyina hwebi ko cha sa ha esu abakosam Ghana mamre chieftaincy ehefo no ya mahema mu nkobo ene edi ne mo abakosam nyina mamre ho hia ye yempese obi betu futu agu ye ntintin da bia na 2 days TV ahema mu ka akire tenase ya ka ho asem ya ti ho nkomo no anya bia tu koto no anya bia ka chirichiri man ti bomodi se de bia da oba subscribe na wa share na wa tse wa dwo comment section ase abotre ene asomdwe kwa so asase papa ne de no wana maka twom sinkatia ensa so won kramantam na pa asase atwayo project dia fe no 0535502373 na kwaje wasase na wo so ye de wo ye fiowura ope baby akodidwa e fantale ho dia me say enko Turkey enko Dubai enko baby a leader unisable take o wa celebrate school junction before so be drop nim samboard no obo bagaya leader unisable take niam efe na ye papa so wo to na hye wa hu se hye obi hu so be de ye pa hu no ma akono papa me pese me de no ba betu ja na me pese wan kasa won nante ko ho na ko hwe ni so ade a leader unisable take kwaji bie na ne abusua ne nyina ho nya fefefefefe oba ne ntade no aya na auto ne he yase quality is better than quantity so be kwakoto no 4 5 no be hye ne na ate wusi ya na atete ne de ene kwai Elohim baby sembiyon ne niama efe so pe nkura ntade nkura shu nkura bag nkura bi bie fa nkura ho de niama bie fa nkura ho de efiti 1 month ekosi 12 years de Elohim baby sembiyon o wa celebrate o tanjanshi ko hoy na kwaje wo do betime follow no platform ni nyina social media platform ni nyina TikTok, Instagram, Facebook Elohim baby sembiyon kona kwaje wo de na o man ho enye fefefe o de she papa bi bronfo nyama buhima amanyima mu ka chi Asanteman de she bro na half de she bia na de she konkro ho ene amaje wakode a metoso mensa menu be she da bia e wo so de TV so